buryo 11 ekipe ya APR mwizamu harimo Ishimwe Pierre kuri kabiri araza gukina umusore wambaye ubwo muzamu yambaye nimero 30 hanyuma kuri kabiri araza gukina umusore Byiringiro Jean Gilbert yambaye nimero 18 kuri gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude akaba yambaye nimero 3 tuma defense urimo Nijana Clement yambaye 17 arafatanya na Shimimana Yunusu yambaye 28 kuri gatandatu hano musabe Ngabonziza Pacifique yambaye nimero 20 arakenana na Ruboneka Jean Bosco yambaye 27 barafatanya na Ramine Mahamudu Ba yambaye 14 impande ziriho abasore b'Abagande umwe akaba yitwa Dennis Omedi yambaye nimero 24 mu mugongo hanyuma akaza Hakimu Kiwanuka yambaye nimero 7 mu mugongo rutayizamu akaba ari umusore William Togwi yambaye nimero 35 ngabasore b'ikipe ya APR FC 11 bagiye kubanzamo. Yes, hanyuma rero ikindi imwa amenya umusifuzi akaba ari witwa Ngabonziza Jean Paul niwe uza kuba ayoboye umukino hagati mu kibuga. Umusifuzi wa mbere gitambara yitwa Karangwa Justin, wa kabiri yitwa Safari Hamisi, umusifuzi wa kane yitwa Nshimiyumuremyi Abdallah, komiseri w'umukino akaba yitwa Kagabo Isa. Dutanga ikaze neza cyane hano kuri stade nziza cyane, stade mpuzamahanga iherereye hano iri Bavuni munsi y'umusozi wa Marubavu. Stade irimo abafana bahagije rwose nubwo stade itari yuzura ariko barahari ku mpande zombi yabo barutsura ndetse n'abakipe ya APR FC yasuye ikaba yambaye amakabutura y'umweru imipira irimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara mu gihe ikipe ya Rutsiro iri mu rugo bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'imipira y'ibara rya orange. Ikipe APR FC ikeneye gutsinda uyu mukino kubera ko ushize itawutsinze yunganyije. Rutsiro ifite inota rimwe mu mikino 5 ikaba ikeneye gushaka amanota 3 ya mbere muri sezo. Birarangira bite? Iyi ni Radio Rwanda ni Rugangura ndetse na Rugaju tubaha ikaze. Wihera Togwi atansi imbere izo goal Denis Omedi Lukombi et Piero kombineza abahungu b'Ibugande, kombineza abahungu b'Abagande, kombinezo ya Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi. Pira mwiza cyane azamukanye ku ruhande Kiwanuka karagabara imbere zamu neza cyane turagenda uca kuri gardien ahita sereba kahereza mwizamu mugenzi wawe wari uri mwizamu ariwe Dennis Omedi. Ekipe ya APR FC yandika igitego cya mbere cyiza cyane kuri minota 33 APR kimwe Rutsiro ubusa kabisa. Bararangara abadefenseri barimo ba Mutijima Gilbert, barimo ba Hitimana Jean Claude, markaje itari nziza. Umuzamu we Inyasi Beni yari yamaze kwigwira mu ncundura yavuyeho kare. Nta kindi rero Omedi Dennis Omedi Lukambi pira rawuserebe kagwana nawo mu ncundura uragenda wanyerera hafi y'igiti kizamu ugana mu ncundura. Abafana ba Peri bikoze ibicu baravuga bati muhana b'abasiviliani mubahane kweri, ati mubakubita ibiboko mubabaze. Atasi imbere zo penalty yayitanze, penalty y'ikipe ya Rutsiro, penalty y'ikipe ya Rutsiro. Umusifuzi Ngabonziza Jean Paul ati nabibonye wamuteze penalty y'ikipe ya Rutsiro. Umusifuzi aravuga ati nakubonye mwakoreye ikosa kapitene Mumbele Mbuso Jeremy. Penalty y'ikipe ya Rutsiro kuri minota 39 ushira uwa 40 kabisa. Sifuzi Ngabonziza Jean Paul aravuga ati nakubonye nakwiboneye kabisa, nakwiboneye. Attention hatari akaba rero uko bimeze penalty ya Rutsiro ariko iyi penalty mbere ko bayitera sereka nangizanye na Labriera Hotel ng'umwanya uyiterekemo
bafite igikoni cyiza, bategura amafunguro ameze neza, bafitemo beauty salon nziza cyane, abagore ndetse n'abagabo barabitaho muri salon nziza, hanyuma bakora na shipping, bagakura ibintu mu gihugu cy'Ubushinwa, amamodoka n'ibindi. Manukana n'ipeno mu kanya Rutsiro Nizeyimana Jean-Claude Rutsiro kuva mu Kebera kugera ku Muganda. Zanyeganyeza Rutsiro terekamo penalty nziza cyane, zamura umuzamu Pierre arayikurikira ariko umupira wari uri hejuru, umupira uragenda kabisa wisekura mu nshundura, ziranyaganyaga ziravuga ziti reka natwe tunezerwa, niko kazi katuzanye. APR kimwe Rutsiro kimwe, match ku minota 42 ikaba ifashe indi sura nshya, hatari kabisa. Aya nuko bihagaze. Yes, karuko bimeze ekanzemo